الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلق وأفضل المستفين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين الكرام الأبرار، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من تمسك بدينه عقيدة وخلقا وعبادة، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الفتنة أشد من القتل، فهي داء ممزوج بالمرارة وسفينة الغارقة في الهلاك راكبها، ونار محرقة بلهيبها ما تحملها قوم إلا ندموا عليها، ولا عذر منارها أحد إلا وقع فيها، وهل يدرمها إلا كل سفيه جاهل ولا يتجنبها إلا كل حليم عاقل، فتأكل بلهبها أموالهم وتسلمهم إلى المقابر وتنشر في مجتمعهم الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة تشخب أوداجه دما متعلقا بالقاتل، يقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلتني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عباد الله، إن الفتنة أشد من القتل، والظلم يفسد الشيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا سبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جيابي الله جنجل يتقول الله سبحانه وتعالى مجر ديمين ودقول إن جلبه وسبني إن كادو دين إسلام، ويمري إن كادي ينولتر كادو دين وكادو وني دين ميدن كون. إذن جلي أولو إسلام كو إسلام وني الدين الذي ارتداه الله سبحانه وتعالى لأهل السماوات ولأهل الأرض. دين إسلامك كو كادو وني دينك الله سبحانه تقولي مكو دينك أسماوجي يمبه بينك هوري ليدي دو. ألا أن باجو ما من نبي ولا رسول إلا وقد أرسل بالإسلام. annabajo hay gooto arari ma nelaɗo ka hoore leydi ɗo sina ko islamu nulida. yani islam ko dinu jami'il anbiya'i wal mursalin. islam no woɗɗiti wi'ede dina arabu, islam no woɗɗiti wi'ede dina asiatique, islam no woɗɗiti wi'ede dina makkankoɓe. bal islam ko dinun samawiyun ilahiyun lil alami kulli. islam on ko dina jomiraɗo yankowa, asama yankowa, aranka dendangal tagefo ngon. ko ɗum waɗi allah wi nelaɗo arduɗo islamu on o wi: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. an muhammad min nulaari masina ko a yurmede wonande dendangal windere nden. law qala allahu subhanahu wa ta'ala: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil arab lakanat lana hujja. so tawi tun allah wi'ino an muhammadu min nulima ko a yurmede wonande arabu, harayno enen en heɓi hujja ko accitiren islam.
kono Allah tabaraka wa taala ko wimo ko rahmatan lil alamin, ko a yurmede wonande tage fo ngom, miséricorde à toute l'humanité, ko a yurmede wonande dendagal tage fo ngom. E sen daari annabaɓe nelaɓe arɓe ɓen fuu e maɓɓe ɓe fuu e maɓɓe ko islam ɓe addiri. qur'ana no tabintini ɗum, defte attiɗe qur'ana no tabintini ɗum. Allah tabaraka wa taala no yeeto e wonde annabi nuhu ko wi'unoyi ko yo Allah warumo hara ko julɗo, o wi tawaffani musliman wa alhikni bis salihin. sen daari annabi ibrahimu alayhi salatu wassalam ko wi'uno ko yo Allah accumo ko julɗo waɗa zurriya makko on kadi julɓe. o wi Allah waɗananka zurriya an ummatan muslimatan laka, waɗanalan zurriya ka zurriya an moftaluji, mofte ɗe anndanɗa hoorema ko ɓe julɓe wonandema, jebbilaniɓe ma. annabi yaqub alayhi salatu wassalam ko ɗum kan kadi o wasino ɓiɓɓe makko ɓen, o wiyete asbatu bani israil, maɗum asbatul yahud, yani ciwti ɗin cuuɗi 12 alyahudankoɓe ɓen, mama soro maɓɓe ɓen maɓɓe ko wasinoɓe koyeɓe jogi to islam. eɗen gandi Allah tabaraka wa taala wi o waɗi israilu banu israil, juif ɓe ɓen Allah waɗiɓe koɓe 12 umaman ma 12 naqiban, koɓe gori 12. ɗum ko annabi yusuf e miña muɗum bunyamin wiyeteɗo benjamin on, e ɓeya 10 janfinoɓe mo ɓen ukkimo ka koloyru. ko ɓeɗo noon annabi yaquba wi'uno maza ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. ɓe wi menen wonande on ɗon ko min julɓe. e ngala natude e ayeje ɗen fuuga, kono kange gandi annabi yaqub alayhi salatu wassalam awsa zurriyatahu awsa abna'ahu an yatamassaku bil islami dinan. sen daari annabi yusuf alayhi salatu wassalam ndo yettuno Allah tabaraka wa taala e dow nemaji ɗin, o takkuno ɗon Allah komi neeɓi wuurde ndem ɗo maaye taw komi julɗo. o wi rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wil al ahadith fatira as-samawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. o wi Allah moƴƴike an, a okkila ngal ɗo teddungal annabi ɓi annabi, a moƴƴike an, awa kadi andinilan firo koyɗi ɗin. ɗum e hittude mum, ɗum e himmude mum, Allah komi ɓuri faalede ko ndeyɗa waralan waran hara komi julɗo. sen daari annabi isa alayhi salatu wassalam hakaza huwa aidan, kanko kadi ko non ko wiɓe falamma ahassa isa minhum lkufra qala man ansari ila llah qala alhawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Allah wasi yengenen kadi non enen ɓurnaɓe dow moftaluji fof, annabi men ɓuri teddude dendagal annabaɓe, deftere men alqur'ana ɓuri teddude dendagal defte, mofte men ɓura teddinede dendagal moftaluji. Allah wi ko neɓuɗe wurude o tawi maayi sina hara ko en julɓe. wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, o taw surtout ka hoore islam e refti o wi hen ɗum ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, o taw maayi sina hara kon julɓe. idan en yetti Allah waɗɗo en julɓe, en torike mo yo ƴettito en hara ko en julɓe. e caggal yettugol Allah subhanahu wa ta'ala e dow o nema ɗo duwano ɓurnaɗo tage fo sallllahu alayhi wa sallam. jiyaɓe Allah, fitnaji ɗin jaalike hande no yirɗen nin zahara alfasadu fi lbarri wal bahr. fitnaji ɗin jaalike de, bonnere jawle ɗen ɗuuɗi, waru hooreji ɗin ɗuuɗi, kansugon ɗuuɗi, janfaji ɗin ɗuuɗi, ko wiyete kon ihtikatul wiyete kon hurma, huncugol hormankakuji ɗin itta ɗum ɗuuɗi hande de, huwodire bonɗe jaalike hande. Allah tabaraka wa taala wi zahara alfasadu fi lbarri wal bahr bima kasabat aydi nnas. boneji ɗin hande ɗi feeñi, zahara ɗi feeñi fil barri ka hoore jordi wal bahari e ka ndiyam, kono ko honɗum ko bima kasabat aydi nnas, ko sabu ko juuɗe yimɓe ɓen faggiti kon. ɗi boneji ɗo fof e ɗuɗude muɗum, o waru hoore ko wonɗon yiwde, o tilfagol jawle ko wonɗon yiwde,
o tooñe e kansum ko wonɗo yiwde huwodire bonde ko wona huwodirede kon hande ɓe wi afsadul fitan afsadul fasadi ala wajhi l ardi ko fasadu din ɗiɗo fof e majji e ɗuɗude e jaalade hande ko ɓuri wonde bone ɗiɗo fof ko bone on ka diina si diina boni ko ɗum ɓuri hulɓinade neɗɗo no ware ɗo hara koye hoore tooñe kansu gardijo jonne finkari yo aynu jama o ƴetta ndin o wara yimɓe ɓen e hoore tooñe goɗɗo jonna goɗɗo buuɗi yenamo wara nan kaari ittanala mo aduna moneme ɗen waddi hunde kaari on kadi suusa allah ara wara on ɗon ɗum fof ko bone kono ko boneji tosoki noon par rapport yeeso ko wiyete kon amama alfasadi fi din si diina boni o bone ɗo ɓuri mawnude ko ɗum waɗi ɓe wi afsadul fasadi ko fasadul aqida si finde neɗɗo boni bone ɓurɗo mawnude on ko oɗo sanga neɗɗo tawa e allah yawmal qiyama wona ko allah faala kon gona ɓuri ɗum ɗo ɓuri hulɓinade boneji ɗi fou kono noon koko wonɗo yiwde wonkiji no ware yimɓe no warire ni jawle no bonnire ni fellite ɗum ko ñamata ko diina kan ko ɗum waɗi ko ɗi wasila ila afsadil fasad ɗiɗo ko ɗi laawol naɓay ɗum yimɓe ɓen faade e konko ɓuri bonde e fasaduji ɗi bone ka diina o wi jiyaɓe allah ye gandu oɗo bone ko ɓuri tiiɗude e makko e ɗi boneji naɓay ɗi faade e bone diina kan ko waru hooreji ɗin o wi waru hooreji ɗin yen andude ɗum ko laana ka andanɗa hoorema ka yoolay waɗɗiɓe ka mana waroɓe ɓen e wonɓe tindinde yo ware ɓen e wawunoɓe haɗude waru hooreji ɗin ɓe haɗari ɓeɗo de ɓe waɗɗike laana yoloto ka eɗen geli noon ko ɗum ibnu mambak o yimuno gando molanaɗo o maaki inna lillahi ibadan futuna tallaku dunya wa khafu lfitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufuna allah no mari jiyaɓe kakkalaɓe kalabanteɓe mana ko wiyete fatin insan fatin ko wasi'ul aqli wa wasi'ul fikra neɗɗo yaajuɗo faamu taskotoɗo ko wiyete konka français en intelligent neɗɗo jogiiɗo faamu o wi allah no mari jiyaɓe kalabanteɓe kakkalaɓe harana ñamoɓe hakke pallita yimɓe luttina haqqeji maɓɓe de fena e hoore maɓɓe kadi jatta ñama ko kafa yilto kadi moƴƴina penale kadi ko luttinira kadi ɓenɓe haqqeji mum jatta wona ɓe wiyete kalabante o wi allah no mari jiyaɓe kalabanteɓe o wi ɓe daari adunaru ndu ɓe tawi ndu adunaru ko diidere molanade ni kulle no nder ton ñamayɗe yimɓe noobino ton liƴƴi janino ton rekenji ñamayɗe yimɓe haaju maɓɓe noon yani e lumbugol ngon maayo ɗon o wi ɓe ƴetti kulol allah e golle moƴƴe ɓe waɗi laana ko ɓe waɗɗoro ɓe lumbina ngon maayo nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ɓe ndaari aduna ɓe tawi aduna wonanaari neɗɗo galle ka o lutta jaaluha lujjatan ɓe waɗi aduna on ɗo diidere wattakhazu fiha salihal a'mali sufuna ɓe ƴetti golle moƴƴe ɗen ɓe waɗi laaɗe ko ɓe lumbira e jiyaɓe allah o wi de waru hoore nden waɗɗiɓe laana wiyete kan waru hoore ɓe yoloto de o wi waru hoore ko yiite nge andanɗa hoore ma ɗen ɗe yiite ngen heno ya sunnoya woɗɗitiɓe ɗon andi ko wiyete suluru yiite ko lahib allah tabaraka wa taala wi tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin lahab abu lahab no hadis o ngaddiri noon firgol ɗe ŋayeje so addoyama ka dargal o darike o landoto allah wiya allah ko to mi yarata ka ko to allah wiya hasbu hoore maɗa o wiya allah komi waɗi konka ka yiite ɗo mi foddi allah wiya awa ñaawi hoore ma kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba o wiya awa allah joni ɓiɗo natoyde yiite nge wiya mahalan reste à ta place won ɗon ko min yahanayma ko a grand personnalité an a fodda seppugol ara naata yam habbolan ɗum yiite ngen waɗa suluru molanandu tawaɓe ɓen fof ka dargal al awwaluna wal akhirun ala darotoɗo ka dargal mo yiyata ɗengal yiite ngen hara noon distance o no foto a fuɗɗirde nangue mutirde nangue
yite nge hawto ɗon nge waɗa suluru nge yange jilomo nge addamu ko noon o natita yite kanko ko ɗum woni sa yasla naran zata lahabin. joni noon waru hoore bone mum on hay woɗɗitiɓe ɓen heɓay woɗɗitiɗo mo tawaka few e dega on si dega on waɗi hantay koye wonkiji ɗi yeebo hay ɓen tigi tawete hay karamo ko ɓen no mari geɓal ɗum si ɓe denon saari denon sugol ngol waru hoore nden haɗa waroɓe ɓen jeeja ɓe hulɓinira ɓe ko Allah hulɓiniri kon yeetoɓe bone on ɗum ko dawrul ulama wala imma ko rôle karama ko ɓen e almami ɓen non e ngala tribunal ka nangue gendarme ma police warɗo goɗɗo ñaawen kono ɗe mari gangunal ka yeetoɗen ɓe no harmi ka hay se gaccita e junnugol ngol ɗum ɗon ko dawrul ulama wala imma karama ko ɓen e almami ɓen ko rôle maɓɓe non wano o neɗɗo wonɗo darade ɗo ƴetta ayeje qur'ana adda e haalaji meɗe hadihi démocratia al manhajul kufri hada ngol lawol keferako wiyetengol démocratie fa kulluna narif aqwala ulama'ina fi addémocratia ɗe gandi karama koɓe yewti fi démocratie kon ka ko nisamul kufri fa innahu min al manzumati l kafira ko wiyete démocratie kon no jeeya e juɓɓudi keferaku par ce que ko pottingol ko Allah jippini ko yo ñaawire yimɓe ɓen halda fotta ko ɓe ñaawira ɗule ko kufru wa man lam yahkum bima anzala llah fa ulaika humul kafiruna e joni noon yo makkanira kake yo hundu Allah tabaraka wa taala laysa hakaza al ilm gandal wonani si tawi kanko o welama opposition ko watta ko o ari ga ko ayeje qur'ana o helata o wiya ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ɗum ko alaji sellu en o hooti kadi ka laamu to kadi o watti wiide kadi révision de constitution no windi e suratu shura julɓe leydi ndin fankani oɗo ɗum ɗo ñande fitna o ngari wo o yona e haranama kanira kake tum hada kazabum ko fenowo ni hanaɗo dénoncé de public o yiyete kadi yo hulu Allah yo accu wonde ara fi 3e mandat e révision constitution no windi ka suratu shura on to ɗum windi ɗon Allah no yewta e fi nelaɗo e sahaba yo tummude disodira emo yewta e fi Alpha Condé e FNDC subhanallahi lazim ndi leydi men ɗo en heeɓi probléme lagine mo andanɗa hoore ma joni ko Allah wona ukkede kadi e probléme o se gerdayno e bonkiki wonduɗen kin selen Allah e deftere makko nden to ndaren no weldiren e makko o ñawdana en ɗum ko ɗum ɓurno moƴƴude en pooɗoyde kadi Allah adden e nder guere o ɗum ko pooɗugol Allah adda ka nder guere ni donc oɗo neɗɗo yo hulu Allah tabaraka wa taala o acca ɗum o ne ay woni fitna e leydi ni e julɓe ɓen hana jaɓɓugol ɗum ka leydi meɗen ɗo eɓe duwamo kondanude ɓe yettomo ha joni min jeejama hande kadi wowlu fi politique ko choix démocratie ko choix an faami ɗum ɗon ko choix ma noon warru no faalaɗa kono ɓuranare nden tertode to rabbul ibad on tertomo to annabi sallam tertomo to si tawi Allah meelete politique lagine on haray koko Allah faala kon duwa waɗede ko ɗum Allah faala ko yo alqurana ñaawire sunna ñaawire ka fo wona julɓe est ce que lagine ko près ɗum non donc kada yo Allah terte o probléme fewdiɗo lagine ɗo o ɗaɓɓire solution yo ñawdange ɓay ko kanko jogui solution on kanko Allah tabaraka wa taala so ñawdi o probléme ɗo joni o ñawdoto kono noon o ñawdanta yimɓe ɓe faalakamo probléme ji maɓɓe ɗin ɗum hiɗe gandi ɗum hay bani adama sa yiɗamo moƴƴinantama eɗen mankini yiɗugol Allah ngol saabu peewal ngal no manki kulol Allah ngol no manki gonga on no manki huwodire moƴƴude no manki finde sellude Allah no manki kono noon Allah régulirata e probléme min on o yetino ken ka alqur'ana inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim o wi Allah chanzata ko woni e yimɓe kon tampere e probléme imam Qatada o firi on aya firo hulɓini ɗo o maki inna allaha la yughayyiru fitnatin fi qawmin hatta yughayyiru fasadahum Allah sansata bone yimɓe ha ngo sansa bonki maɓɓe sansa bonkiji maɓɓe ɗin fa innahu la yughayyiru ni'amahu fil ibad hatta yughayyiru shukrahum Allah ittata nema mo waɗani yimɓe ha ɓe itta kamɓe kadi yettugol mo kanko Allah si ɓe acciti yettirgol Allah nemaji ɗin o jaɓita e nemaji ɗin si ko ɓe bonɓe ɓe acci bonki Allah kadi o ittanayɓe bone o
donc fuu koye juuɗe makko kanko Allah woni. si tawi en pooɗa e moye nder probléme men on pooɗen qur'ana nde probléme lagi noon d' abord de goɗɗo no jooɗo ɗo e radio e télévision ɗo imo faala moƴƴinde fenade o wowla o jiɗo ayawal qur'ana haɗa yo lando taw lagine taw est ce que guinéen ɓen ko prêt taw jaɓugol qur'ana andi ko ɗum ɗo alyahuda ɓe heɓuno ɓe wi mayka mouhammad si o ñaawirani en ko faala ɗen kon aade maɓɓe no wujji imo nanga heɓe andi ka tawreta si feƴƴi rubu dinar ko waɗeteɗo sino manki rubu dinar jungo ngon ko taƴetengo luutidire kadi koyngal e jungo heɓe faala solution ɓe wi yahe ka mouhammad so ñawani en yo focce loyru 60 accite haray jaɓe nden ñawore ɗon so ñawari ɗum wiyen ɓe saɗinogo e deftere ma nden ha jo amen hala e mayre ɓe ari allah wi miɗo andi allah humpitidelaɗo ɓe arde ñawinagol ka makko so ñaawi ko welataɓe kon ɓe ƴettay yeru ɗum wona pasi haaju maɓɓe no e qur'ana yani jooɗagol no wola fi révision constitution no yewta fi hono de réconciliation no yewta fi démocratie e ɗuma tawa ko ayewal bajjal guine haaju mum woni e muɗum ɗum kadi ara ko feno ɓen kadi woni haaju mum e o gaaya ɗon ɗo e gomɗinaari alqur'ana taw e sikkude nayne allah tabaraka wa taala kanko tagi ƴoyre nden allah ɗaynotako allah ɗaynotako on aya ɗon kadi si tawi o ƴettete ka alqur'ana haray ko foddi yo ƴette o waɗe kadi fi mawdi'iha allah ko ɗum huɗiri alyahuda ɓen yuharrifuna alkalima an mawadi'iha ɓe ƴette ko allah yewti kon ka qur'ana ɓe itta ka allah faandi ɗon ɓe naɓa ka ɓe faala ɗon esan si suratu shura no yewtude fi diisodiral o diisodiral hakkunde lanɗo julɓe ñaawirowo islamu e diisodirteɓe makko ɓen fi ɗaɓɓitugol ƴiyal alqur'ana on ma ñaawore waɗa do istimbat min alqur'ani aw min assunna wona ka fenade moƴƴina ha gasa wiye allah wi yo diisodire ha nden fenade ɗon wonta gonga goɗɗo yiwno leydi khourasan o ari o tawi seydna oumar palestine o wi oumar o wi inna zalima indana mansour wal maslumu mahbour fama haaluna aw baluna o wi minen tooñuɗo on hande ka amen ko wallaɗo ko teddinaɗo toñaɗo on ko jasinaɗo ko on woni alhaali amen seydna oumar maki halakum on halkike so tawi tooñuɗo on ko o libre de dire ce qu'il veut quand il veut où il veut toñaɗo on il n'a aucun droit de s'exprimer donc haɗa ko honto fokkituɗen ka halkare ko ɗon fewniɗen hande ko ɗon fewniɗen hande si goɗɗo toñama wano ɓeɓe ɓiɓɓe mum wona wareede ɓeɓe jawle mum wona wareede moodi ɓay pellet mo fiɗi ɗo ministre jo hara ko hayre o dogi o naati ka quartier ji o lawata ko police lagine on ka hara ko ministre jo hara o dugu tun hayre o fiɗi o lawata ko net si tawi noon goɗɗo ƴetti finkari felliɗo ɓiɗɗo goɗɗo on ɗon ka o laawike o nangaka haray qui est coupable ko wawnoɓe nangude oɗo warɗo on darna mo ñaawa yottano ɓay allah wi waranaɗo on kan on ɗon kan allah wi o waɗanama cembe yo ittane mo ni akad jaalna li waliyihi sultanan mubinan allah wi min waɗani waranaɗo on hujja yo ittane mo ne kono est ce que ko ange mi wawi ittande waranaɓe mo ne islamu nula e ngal nulal ɗon ko laamu mundu wa ittande waranaɓe ɓen mo ne si citoyen jo jatti jawdi citoyen jo ko laamu ngunduwa nangude jattuɗon jonnita jattaɗon si ɓay pellet kural ngal ko lagine ɗo ngal fettinɗo wa ngo fettinɗo ngal himo lagine ɗo waɗɗike kadi laamu ngun kadi ɗaɓɓitugol kadi ha nanngam warɗo ɗon o darne o yeete pourquoi waranda o ndaare sifa kon feƴude kon Palestine goɗɗo ƴetta hayre o waɗa e lampurawol o fiɗa char de combat wal hayre de nden tappa char de combat wal ngal haɗano wawa siko cowgil jooɗi e hoore fello immi haygil suwataɗum on ɗon nangoye o naɓe o ñaawoye o inne ko terroriste jo oya ƴetta char de combat wal ngal fewtina suudu ma labtane fella ɗon 60 maya ɗon on ɗon o wiye ko légitime défense honto fokkituɗen fayina duniya ko honto wonɗen hannde donc sifa temedere goɗɗum fureji ɓe na no franchement bone waɗi e leydi ndi gendarme ujo warama police ijo warama gooto tawi o police ijo duwa ka warede o gendarme ujo duwa ka warede o wara kono hihi ɓeya kan honto warɓe ɓen ɗon ɓen
ɓayɗen wawi ɗaɓɓitude warɗo police ijo ma waɗi gendarme ujo eɗen hani kadi nangude kadi warɗo civil ɓe ɓen kadi ɓay pellet wona kure malayka ni ko kure pinkaje ɗelle ko enen jogui ko enen jeeyi ko larme ɗen jeeyi ko police o jeeyi ko gendarme o jonna koɓe jonnirano ko honɗum ko fi sécurise ugol jama on donc si tawi fuutike ɗon goɗɗo hawri e goɗɗo no hanano andade pourquoi fuutani goɗɗo hawri e goɗɗo ko ɗum ɗoni ko laaɓi kon ko ɗum waɗi ligue islamique on ka hutba maɓɓe mo ɓe addani on hannde ɓe humpiti en ka yeeso ɗimmo e hutba on ɓe wi en anndu wonde o waru hoore ɗo ko tana e nambara ni tana e nambara mo andanɗa hoore ma emo addande fitna molanaɗo allah subhanahu wa taala waɗi memminoɓe ɗi fitnaji ɗo kala memminɗo fitna kawɗani ɗon o hawri e kuddinelaɗo allah sallam al fitnatu naima la'ana llahu man ayqazaha fitna no ɗani allah huuɗi memminɗo mo e yimɓe ɓen no boni ɓe ƴetta e ayeje qur'ana ɗen e hadiseje ɗen ɓe gollitira e haajuji maɓɓe si haaju maɓɓe o feƴƴi ɓe wallina to qur'ana o ko ɗum waɗi allah wi ene afa tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din ene onon on gomɗina yoga e ayeje ɗen acco yoga ɗum hana ñande go goɗɗo arno tawi ɓengu mum no ɗaninkini sonnajo no ɗaninkini o ari o daari ɓengu makko tawi ɓengu makko no yiɗi piiro moƴƴa noon ɗandi rewɓe no woodi ko gerenteɓe ɓawa tawi debbo on no ɗaani o moltori doyi ko ƴawata ka danki o waali o wi mi yetti allah mi tawi fitna on no ɗaani al fitnatu naima o ƴeyi o waali o fanki bude debbo ganda ɗaninkini andi rewɓe gerenteɓe a yiyay no munni hara ɗanaki hara toujours no banni wono e seeɗa gorko naɓi junngo memi tun debbo on inni al fitnatu naima haqqun wa la'ana allahu man ayqazaha on ɗuma gorko wini hotto yittuɗagol konngol ɗo allah huuɗi findinɗo fitna o wi nelaɗo mako no fitna no ɗaani allah huuɗi findinɗo fitna o gorko ñuuɓi to fanki bimbi o dayi o sifanoyi karamakojo goo o wi ko ɗum wadde e ɓengu makko o yawi wallahi nakaltum sunnata rasulillahi ila gayri mahalliha on faami yewtere nden o wi on ƴetti sunna nelaɗo on gollitiri wona e nokku makko aduwano kamo accande jemma on feƴƴa sabu an ko wirɗamo al fitnatu naima haysi ko hadis on jannguɗa kono na mahalluha wona mahallu sunna noon hadis o wona nokku makko noon ɓengu ma ko gerente kono na o fitna e gonnone ɗon o wi si debbo o wima walla huuɗi min ɗo fitna wota ƴettu fitna on hannde kadi findinamo tertolamiɗano a famiri noon haray an a famari nelaɗo allah sallam a ko nimmakanira kake woni jiiɓirde alqurana ndellajine ɗo fewɗo o ƴetta ayeje ɗen o firaɗe e nokku wona nokku majje ɗum noon ko golle makko fewɗo wonno ka opposition ko honɗum woni o wolari enen en naniri woɓɓe ɗo wonde alaji sellu ko waliyu mo siiɓi keɓe o maaye bimbine ñande si ɓen kadi ari wi alaji sellu ko bandi ko haaju maɓɓe toon en nanirno ɗo woɓɓe wonde lansana konte ko tokora alhuseyni tanirawo nelaɗo ka no allah warri guine jon noon no hulɓini kanko so ñaami o haari o feeti guine jon haaray tum feeta si ɓen kadi daari kadi wi alpha kadi no windi ka alqurana aray ko quranare maɓɓe jippinde e maɓɓe andi musaylama kadi heɓuno qurana musaylamatul kazabu wino qurana ari e makko ɓeni yo janggan en o wi warraqi satu raksan wal jamilatu jamalan faami o wi kankadi qurana jippike rewɓe labaɓe ɗum no windi ka deftere makko wawɓe amude no windi ka deftere makko hamɓe wi kono qurana wi wassamai zati raji kankadi o wi nam wassamai zati dafadi asama marɗo totiji kono arabu no mari haqqil ɓe wi hande men yartotiru no iwri ka asama haray moƴƴinti wonde go kadi nde ɗo feewa yimɓe ɓen yo accu yo yimɓe accu kala ñamowo ñamanowo laamu yo windo ñamanowo laamu o terto jama o fof anda jokkowo opposition ñaama welna yo jokku ɗon fanka ɓay ko intérêt adna jokka wota ɗum ƴette meele e diina allah kam wota ɗum meele e deftere allah nden wota ɗum meele e sunna annabijo on sallallah alih sallam ɗum ko injure ni ka ko fi tribunal ala lagine ɗo ka allah ñaawa fenoɓe makko ɓen juge jo ala ɗo mo feni e hoore lanɗon ɗo o ñaawete mo feni e hoore goɗɗo ɗo o ñaawete kono yimɓe no fende e hoore allah ɗum ala ka ñaawede allah kadi no mari tribunal yawmal qiyama kaw hersinoya ɓe fenoɓe e hoore makko ko ɗum waɗi o wi wa man aslamu mimman iftara ala llahi kadiban ko hombo ɓuri toñude hoore mum ha hewti nangede ñande dargal ha hewti o neɗɗo fenuɗo e hoore allah subhanahu wa taala o wi ko ɗum allah wi te allah wiyaari ɗum
wota yimɓe ɓe yo yimɓe ñaamu jokku ceerno ko ñaamata ɗon mange là où tu manges mais laisse le Saint Coran à part tetto alquran arɗen à part ko ɗum ɗo karama ko ɓen haani yeetade yimɓe ɓen de ko ɗum ɗo de yimɓe haana yeetede mo wolay qur'ana yowol ko selli kon ton hadis annabijo sallllahu alayhi wa sallam e selluɗo ɓe maaki e hadis on ko hadis selluɗo ɓe wi ya'ti l maktulu yawma al qiyamati mana en janginani ƴiyal ngal waraɗo aroye ñande dargal waraɗo aroye ñande dargal himo yongiti e warɗo mo mutahallikan bil qatili o waraɗo aroye ñande dargal hara himo keeci warɗo mo nangimo ha yori king ñande go meɗen jooɗi madina mi yi ko hawni goɗɗo no ñaami mbuuɗi goɗɗo 50,000 dollars angola himo suuɗi o iwino angola few o yaɓe majjodirino o anda ka o yiyam o ñamanaɗo ɗi mbuuɗi no jooɗi ɗon e dambugal boutique weldiɗo makko on no sodanimo jus meɗe yara miɗo jooɗiɗa meɗen hiwrodirɗo wi oustad min wayri on luwandade koɗi janggila iwɗon ton oyatuma meɗen yewta sifa ɗi yewtereji tum o liɓi biniri sini o hawti o yehi o keeci to goɗɗo o wi fabela e julɓe jama on fof paniki yari ɗon e fof men gimmi meyni koɗi jang o wi jogane lan o tumta o yandi saabi allah oya joga ha moƴƴo ƴawn téléphone makko on o noddi goɗɗo luwanda o wi mi yi kaarijo oya pooɗa adda ka boutique ɗon o wi o no fawila nambara himo rewlila ñaami goɗɗo buuɗi 50,000 dollars mi ala kam ittani o wi joni noon mi noddijo jawdi men nangimo ɗo oya wi yandi waɗle ha yota ka police mi yaha min famodira mi hettani jawdi min kadi na min jeyɗi andi woni joni filon tato naati e 50,000 dollars ko oɗo rewri o hendi ɗiɗa oɗa rewri hendi ɗiɗa joni noon joom buɗɗin tigui wi accata o dogini o yaka o ɗaɓɓere makko o gandi ɗum ɗon hoyano ka tappano ɗon ha yote aka gendarmerie o yawaɗa ɓaawo joni yo habbo ha ngoya jawdi ndin ara regile ɗo ndi hetto ka sakkitorum komi humpitori musidɗo meɗen on ko wonde o yana jogui tumbeɗe leydi ga nden ɗon justice on no yeyde nde oya hetta haysi woodi hettotako kono haysi ko 30,000 dollars hetto si tawi goɗɗo hayni ke ñamanɗo wat ɗum ɗon ari keeci ke mo yeeso jama on fof ñande goɗɗo hayni warɗo ɗum on ittuɗoma wonki on no sikkude ɗon hoyay hadis no laaɓi pos waraɗo garoye ñande dargal o keeco warnoɗo mo o nangamo dargal ngal fof daro aynaɓe hakkude o joguinoɗo finkari hooli en bandi autorisé bandi jonnama pinka ma bandi sa wi pinka o felli goɗɗo fi ka on no mettamo no gasa saabu appartenance ethnique makko fi ko leñol kaariwol ma appartenance politique ma fi on ko parti kaarijo ma ko wiyete kon appartenance ono de ko wiyete kon idéologique par ce que oɗo no souteni o idée ɗo o warimo on o wari ɗon aroye ñande go keecomo karab nangam hadis on wi o ewno kanko warano ɗon o wiya ya rob hey ko yo jooma o wiya ya rob hey ko yo jooma sal abdaka haha limaha qatalani allah hino ɗo jiyaɗo ma warnoɗo lan on haray hande landanolam mo ñawanammo ɗo ha ando ko honɗumi bonnunomo ha warinam hadis on no juute ngalanade makko fof allah frena e dargal ngal frena e pause mitam yahete ko mitam watta allah wiya kala ñawore jokkanode yo darne hunaka damun zulima eno ɗo ƴiƴanto ñaɗa dargal ngal frena yeyanoɓe geygu bongu fenaynoɓe kansaynoɓe shirkaynoɓe ɗum fof darne fiyade goto no wullitimo warano o yiwarɗo mon dargal ngal frena allah wiya simi régulari hakkude ɓeɗo ɗiɗo taw ko feƴƴoyɗo waɗa ko fenade ko tooñe o yalande ko honɗum o waɗnoma no gasa o wiya o acciti debbo mi jomdimo kanko du wonno debbo no gasa a bon mi yeddodino nin tun a watano jokkude goɗɗum goo no gasa o yaw e parti kaarijo mi e parti kaarijo allah wiya ko ɗum fiƴi ndaaru ma min defandu aade goto mi wi min wara e fopp aha awa joni an e complice joma on ka waru hoore on gara e daro ɗon ɗo watton ki wonki ɗo si feƴƴo o yinan mbara on ka goto buusata yawmal qiyama no yowɓi wonki sina allah darna mo ñawama nde ñawore ɗon wattu ko bonnuɗa kon allah wi wa nafsin wa ma sawaha o wondiri wonki e technique e muuyango e gandal e yurmede ko moƴƴiniri wonki kon goɗɗo daro bonna ɗum allah accanamo hay butorre dolekke ma o si goɗɗo taƴi ɗo accata joni noon a itte wonki ya tawoya allah allah acca ɗum
musidɓe julɓe tedduɓe enen tigi ammo wara on ammo desida warugol on ammo ala warde yimɓe on an tigi hulu bone o waru hoore ɗo wona fiɓe wonɓe warde aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru al-ghafur rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الفتنة أشد من القتل والظلم يفسد الشيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات أو كما قال صلى الله عليه وسلم musidɓe julɓe tedduɓe caggal yettugol Allah subhanahu wa ta'ala laawol ɗimmol e duwanagol ɓurnaɗo tagee fo annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi jeeyaɓe Allah ye gandude masibo ko wiyete fitna kon o waru hoore ko yiyeten ɗo kon shirku ko yimɓe ɓe shirkata Allah kon sabu mi anda ono de irshad khutba on ko honɗum ɓe faala en tindinde tigi kono ko oɗo ko khutba officiel faite par la ligue islamique fi nde ɗo jumare nde wonɗe nge muɗum ɗo hande kono kanki ɗon andi innal fitnata ashaddu min al qatli si tawi ko pagay wonɗo wadde leydi ndin on pagay wonɗo wadde lagine on si tawi oɗo no hulɓini ɓuri ko wonkiji ɗi wona ittede kon haray ɗum ɗon ko paljo ko konngol ngo sella waru hooreji ɗin ko ɗi résultat hon ɗum pagayil wongil wadde gil marche yi e piiji kono ko honɗum addi ɗi marche ji ɗo e ko wewa mum sabu al khuruju alal umara ɗum ko mamnu'un fil islam yaltugol e ley jeeyal lamɓe ɓen e révolta wona bandi darto laamu ngun bonna leydi ndi yawo laamu ngun hoyna lamɓe ɓe yennaɓe ɗum ko hunde haɗade ka islam de imam ahmad bun hambal landano fi ɗum o maako no fitna waɗari ka hol leydi waɗum reene no wondi e halkare ɗum keyi no selli ko ɗum waɗi docteur mouhamadou wuri bari hafisahullahu taala ɓe maaki de ɓe landano fi manifestation ɓe maaki si jama on wi'i manifestoto laamu ngu wi o woye manifestatake haɗa manifestagol ngol no harmi o waɗa woni al khuruju alal umara kono si tawi newnama sharia leydi ndi newni yimɓe ɓen autorisama waɗe marche o gila nokkel kaari ha nokkel kaari seede mumen imminay ko ayna on wota on bonnu goɗɗo bonna on haray woni marche autorisé haray oɗo ko légitime ka islam andi noon na konngol abdallah mo mbiya ko konngol mawɓe karamakoɓe mawɓe ɓen ko noon kadi fatwaji karamakoɓe mawɓe ɓen kadi ko noon ɓe holliri laamu ngu goto duwaka yennude lanɗo goto duwaka jalkitade lanɗo goto duwaka hudde lanɗo ɗiɗo fof ko ɗi fitnaji ko honɗum woni débordinde afrique ɗo ɓay ko ɗum waɗi burkina faso ko ɗum waɗi soudan ko ɗum waɗno côte d'ivoire e saygo ko guir pagayol waɗi haylede heɓude rébellion ɗen ko honɗum ko injustice angal nunɗal angal ñaawirgol allah tabaraka wa taala wi'i noyen o wi wasino bil qistasil mustaqim ñaawire balance nunɗuɗo on leydi aduna on fof hande hay ki sharia allah o ngala ñaawirde qur'ana e sunna constitution ji no waɗa sariyaji no waɗa d' accord mais est ce que ɗi sariyaji ɗo ɗi constitution ji kadi no implémentede est ce que ɗiɗo kadi no gollitirede est ce que si ayi en application ɓay sen daari wano sharia lagine on ɗo pellet si président de la république on o wiccima ndiyam tunɗan conci maɗin tuuni sharia lagine on no wiya porte plainte yaw ñaawon ka justice ka ange chef de quartier jo ɗo ñaawa lagine konto marɗa ko wuɗitoɗa wano chef de quartier jo ɓe naya feetu lamɓe ɓen donc holli wonde lamɓe ɓen no mari plein droit waɗugol kala ko faala ɓe viola sharia leydi ndi ɓe waɗa ko ɓe faala amma le pauvre citoyen interdit violugol sharia leydi donc est ce que ko nunɗal ni e pewal ni wona nunɗal goɗɗo wujja on mbaalo satalde si o nanngama ɓe warka mo pinere ɓe hubba essence ɓe sunna mo o maya ɗon mokko ma si police yaltiti ɓe nanga mo ɓe na toite bandi ɓe dampa mo ɓe ƴawnamo ka hotewal
ɓe naɓa mo ka commissariat ma ka gendarmerie ɓe naɓa mo ɓe na violon ɓe sokoyamo ka kaso ka niɓɓude o waalo ɗon fiyo mbaalo satalde o waalo ɗon sabalɗe sappo e goo procès verbal moƴƴine wota Amnesty International taw mo ɗon o déféré maison centrale o darnoye ka barwal ɓe na toi tu es un grand voleur et puis on te condamne 6 mois de prison tu as compris o wiya woy mi hay kaso sabu o mbaalo satalde goɗɗo noon no jindude ɗo on no lappanede garda bou so naati ka juulide ko saffe yeeso accante so ari ka berɗe o ɓannante jullede o jooɗo so fuɗɗike wolde fof deƴƴay on no ñaami ko lagine fof jeeyi kon jes honto nunɗal ngal woni e leydi ndi honto goonga woni e leydi ndin ala hombo ɓuri foddude e kaso hewti wiiɗuɗo banque on eɗe mari ɗo hannde laamiɓe ɗo eɗen nganndi ko ɓe geruno en ko ɓe seenoto ka ɓe moɓuno ko lagine jeeyi kon fop ɓe yaade e muɗum ɓe janngoy ɓe ɓeydito e ganndal wo won ɗum ɓe janngi wo monsieur le premier ministre est parti il a augmenté sa connaissance en quoi en vol et détournement ɓe janngoy nguya noon e bonki ɓe arti kadi ɓe jotti hoore meɗen na deƴƴi hok ha wiya ɓe c'est un voleur ko a yiyata kaso ɓe nayla insulté les chefs ɓe marete net o yi probléme o yahe ɗo warden ɗo miskino no yeehi goɗɗo tumbul leydi ñaami buuɗi ɗin yonaari ko ñaama o yeyiti kadi goɗɗo ko ɓe na lui les complice ɓe ko bandini on va l'enfermer woɓɓe noon no yeehi leydi men ndi yeehi aéroport o yeehi avion o yeehi bateau ko mbarno ɗen ko nanngay ko liƴƴi kum yeehi port on yeehi hay train wal ngal train wal ɗo ko yeeyangal piiji ha yimɓe ɓe lagine yeeyama ɓe yeeyi ɓen no haylo ɗo wango si ɓe yaltiti ɓe inna son excellence les grands voleurs si ɓe naati ka juulide ɓe inna assala accaneɓe safeeso ɓe ara ɓe deppo hay jooɗagol Allah nannginoɓe hay jooɗagol dande nden e ren ɗum jogodiri no ñaami haram ha ƴuufi ko heddi ko fettugol ko Allah haɗi atta ɓe fetta ɓe mayaari ko ta ɓe tampinge ƴuufiino ɓenno ka leydi ɗo seke leydi ndin hidi mari probléme o aduna ɗo heɓi probléme ko yawino kon the world is going bad the world is going bad aduna o no yarde sens contraire aduna o mo bonirde ɗum ɗo fof ko on ɗum koko Allah wi'i kon goonga on yo jokke jokkaka eɗen mari nini situation lagine ɗo fewndi ɗo hakkunde amulan fen e alammane ne ko ɗum woni lagine fewɗo goɗɗo go wiya alammane on ɗon go teddine gardi itte ko ɗowtamo o doga o ƴawra o jolda ina alammane ha kikiɗe no gasa ok 50 000 ma 100 000 ene waloye to ate un bon citoyen goɗɗo go yalta o ina amulan fen ɓena oɗon huɓɓude yite leydi on ɗo naɓe condano e lebbi jeego aha o yi laaɓi ka donc état de droit on ko fenade justice on ko fenade ko wiyete kon goonga e leydi ndin ko fenade yimɓe ɓen ko intérêt o mum jokki ko ɗum waɗi kala tawtuɗo laamu ngun o hayka e aduna on fof o hayka goonga o hayka hersa o ɓorto daro yeeso jama on o kellana laamu ngun siko ga kadi o ñaamiri ga kadi o waɗa la même chose yo Allah dandu en o fitna wonɗo jindude ɗo haray ko raɓɓiɗi e hutba meɗen on annabi sallah sallam ɓe makuno ye woɗɗi to boneji halkayɗi jeeɗɗi piiji jeeɗɗi ɗi halkay o wi ara nun ɗum kanko nelaɗo sa sallam o wi taw kanko annabijo sa sallam yen andu tooñe ɗen ɗuuɗoya e hoore leydi ɗin boneji ɗin ɗuuɗa waru hooreji ɗin ɗuuɗa ha wawa jemma niɓɓituɗo pit hara jongguite e dayguno jiɓi joni eɗa mari lampoti kunga anda ka almete on walori niɓɓiti ko ono e ɓitta daygu ka yaroɗa wo ko niwre tooñe ɗe niɓɓina e aduna on annabi maaki woɗɗite piiji jeeɗɗi halkayɗi ɓe wi sahaba ɓe wi ko honɗi woni ɗin nelaɗo maaki aranu ɗum ko shirku ɗimmum ɗum ko mbilewu tataɓum ɗum ko wargol hoore nayaɓum ɗum ko ñamugol jawdi riba jowaɓum ɗum ko ñamugol jawdi alyatima jeegaɓum ɗum ko dogugol ñande haare ta ko jihad julɗo e kefer woni piirude jeeɗiɗaɓum ɗum ko tooñugol debbo tooñiramo zina hara o debbo ko woɗɗitiɗo e zina tukkugol debbo gomɗinɗo Allah ɗiɗo halkayɗi jeeɗɗi hannde ɗi nangi jama on ko fewti en ɗo ko katlu nafsi allati harrama llahu illa bilhaq wonkiki Allah harmini warugol kon sina haraki waru goɗɗo ɓay mo wari goɗɗo e hoore teware ko yo ware an nafsu bin nafs la loi de talon kono na ɗum woni e leydi men ndin hannde annabi sa sallam sifi hadis wonde o adna mo yeten ɗo hari ko ɓawli ala ko hocciɗi ala aduna on har ɗo rawniri wa perkane leydi ndin e koccuri ndin e kaaje ɗen fof e leɗɗe ɗen no rawnirno wa perkane ko ñande ɓiɗɗo adama on warno ben goto makko on hakkude haabila e gaabila ƴiiƴam makko ɗam ɓayru fama ka hoore leydi ɗo koccuri ndin ɓawliti kaaje ɗen o yi ko ɓaleji ka
leydi ndin kadi wojji mone ko wonki itta ko enen noon ko jelu woni samude annabi sa sallam maki e nder hadise goo o maki la zawalu dunia aysaru inda allahi min qatli nafsi lbariya wiyede aduna iwi aduna fof boni destruction du monde ko wiyete kon Armageddon fendi monde on si yani aduna on fof éclatinde wotere lancodiri ɗum probléme on no foygiti ka Allah par rapport e nde wonki ki sharia wara ware on faami wiye fin du monde on faami ne aduna on fof éclatinde wotere catastrophe fin du monde on yani probléme ɗum on no foygiti ka Allah ɓuri si wiyama ɗo neɗɗo mo duwa ka warede no wara wonki laaɓuki hisuki ki duwa ka wartede no yitta et puis ces enfants ces pauvres enfants là ɓe no woodi no ɗum gérir so tawi pay kon ko délinquant mum état on est ce que no dowa ronkude on délinquant jo ɗon pourquoi la police et la gendarmerie ndaare États-Unis on to délinquant woni hewti Amérique annalla o délinquant jo ko wiyete délinquance ko on to hewti en Amérique mais ko ɗum sécurité o waɗante gérugol délinquant ɓe ɓen awa gérugol ñaaɗuɓe ɓen gérugol hooliɓe hoore mum ɓe mawnitini wi tooña e jagga o woodi no ɗum guerdire si a tawi joni wano koko ɓeynata honnode Poutine ko wi kon o wi si goɗɗo no ñaaɗi ndaron kefeero gueddo mo qirritaki wodede Allah ɓay ko aqida Staline Poutine jogui Poutine Vladimir Poutine o qirritaki wodede Allah tabaraka wa taala ko matériel on o gomɗini kono ndaaru ko wi kon o wi si tawi pay kum heɓama e leydi tawi kum fiddi o wi laamu mum ko yo henno kum noon occupo e kum ɗon terto gaynuɗo fewude on fewɓe ɓen accide famille ji ɗin ɓe fewa ɓen laamu mum occupo fi no ɓe fewira ɓe janne ɓe formé gandal changé e goɗɗo o wi si tawi pay kum no ñaaɗi hikum firni o wi kum ɗon nagge kum janne han kum hulɓine toñugol kum naade waɗo ka l'armée kum wona e bonne défenseur de son pays mais c'est le contraire chez nous on ɗon koyo waɗe balwal ko ɗum wonɗen ittorde mone car il est délinquant il mérite la mort he musidɓe julɓe tedduɓe si Allah daari en no wowɗen noon ndi leydi ɗo taggayde hukkande nder batowal yulungal o naɓa ka ndiyam waccita yo Allah tabaraka taala moƴƴinan en yo Allah waɗuɓe yeesoɓe meɗen yurmeteɓe goto ta yendu lanɗo goto ta huɗu lanɗo fijirtake ɗum ko haɗa ɗum ka islam on faami so siifi kan ɗo wi wota feƴƴuɗo kadi famodire ha o ndewnane feƴƴa ɗum ɗon islam no janni en ɗum kono kamɓe kadi yoɓe yeƴƴito jama ɓe yurmina ɓiɓɓe ndi leydi no woodi no ɗum gerdire min mi nani ñande ko karama kojo mawɗo no maka o wi si a nangi ɓengu ma a koñimo ka yeeso a tappi reedu ɗum a terasimo o piitike ka leydi o hawtike o fummi kamoyre a nanguinimo e juukoy koye ɗo a halle a waɗi ka ɓaawo so futike ma ɗo eɗa andi ko ɗum watta ko télévision mo sodanɗa mo radio mo sodanɗa mo téléphone mo sodanɗa mo koyon o yittatamone ka par ce que o wawatama ɗum de ko waɗi ɗum ko goɗɗo landi wo pourquoi Afrique ɗo si yimɓe révolti ɓe sunna e goudron ɓe bonna e plaque je ɗen ɓe bonna e otoje gouvernement o o wi si goɗɗo ɓiƴama han tawi o wawata ɓiƴuɗo mo on koko jonna kon kanko tigui yo hutor ko ɗum o bonnata vrai ou faux en encourage ari few fitna la nu shajji alal fitna en encourage la sukaɓe yoɓe bonnu yoɓe waɗu masiboji e pankareji kono si neɗɗo ɓiƴike pande o wona e jofojo wona kullil burure heɗo gandi a yoya ko ɗum wi wo e hungry man is an angry man neɗɗo si weelama haqqilki bonay so tampi o wona e neɗɗo bonanniyejo ko nanayɗo otowal no sumi ɗo miskino jala enna vala ɓe naɓorta goɗɗo kanko ɓeno makko ɓutti ɓay marɗo perdirama ka o tampere tout wawi ɗum donc haray yo Allah wonu ballo men e aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum استغفروا الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ علماءنا يا حي يا قيوم اللهم احفظنا واحفظ بلادنا اللهم احفظنا واحفظ عقيدتنا اللهم احفظنا واحفظ المسلمين في كل مكان اللهم سلمنا وسلم بلادنا اللهم سلمنا وسلم عقيدتنا اللهم سلمنا وسلم إخواننا في الخارج يا حي يا قيوم Allah min tori ke makala gine jo yaltudo ka hore leydi renu mo ka wontiri ɗon firtanamo arsike ɓeydanamo hijab kala wonɓe nder gaɓe kadi danduɓe ɗiɗo fitnaji hisinamen dandamen Allah ɓuttinamen leydi lagine ndi Allah artiran men nunɗal e yurmodiral e wowodiral ko wonno hakkude ɓiɓɓe lagine ko ndaare sanaku yagal hakkude pulle maninka ndaare hawto ɗum fotuno ndaare camara e bangura ndaare diallo e ba fija jala mo ɓe ara no welti no campoya ɓe torike ma Allah artiran men ɗum nene goto yagal e jogodiral ko ɓiɓɓe lagine jogino kon Allah artiran men ɓe faalaka yo ɗum wonu ɓen Allah pottimɓe ɗo ha ɗum wona
Allah bottimɓe waɗa ɗum faalaɓe yo ɗum wonu ɓen Allah sembinɓe yo allahu tabaraka wa taala yaltin en o crise mo wonɗen ɗo yo Allah yaltin ɓiɓɓe lagine o crise mo wonɗen ɗo ngol kulol e ande ko wonɗen e muɗum ɗo yo Allah ittan en ɗum yo Allah hoynan en yo Allah newinan en yo Allah ɗo barke leydi men ndi yo Allah ɗo barke leydi lagine yo Allah hisit leydi lagine gaye he guereji e haareji e lancuru yo Allah ittan en o leƴƴi yagal en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah dikkinan en imam meɗen on yo allahu jondituɓe cellal maɓɓe ngal e ɓandu maɓɓe nun yo allahu tabaraka wa taala moƴƴinan en battane men on wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim salam.